तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला इंडिजिनियस टेलिभिजन या नेवा सरोकार ज्याजुले दगलनाफा जी श्री कृष्ण महर्जन पाखे जोजुलपा लस्कु स्नाप अभिवादन नातना थौया इंडिजिनियस टेलिभिजन या थो नेवा सरोकार ज्याजुले नेवा तेगु सम महत्वपूर्ण मध्य नेवा तेगु गौरव जे सम नेवा ते साजा दियो बुंग दियो अले बुंग दियो नाप सम्बन्धित छगु पिगो दियो देखिगु ज्या जुया छंगु प्रसंग वो पिगो दियो या महत्व विषय एटका सला बेकिगु जी बुंगदियो या पिगो दियो या रुपे कुरुवाले डु व कटवाल डहट गाडाई व ठासे डु वडिगु येल दक्षिण पाखे या छगु ठ्याख गुगु थासो हे बुंगदियो या त काउनी गुटका दि निको काउनी गुन यही जात्रे झोलेन व चलन न डुगे जुला उगु ठासे अन पिगो डेगो डेगु ज्या ज्या चुंगदु के नेतृत्व ना चुना दिम नाप बुंगदियो या पानी जुपी मध्ये मूल फुरेट अले बन्धुदत्त वज्राचार्य पाखे या मूल फुरेट कथन मस्युमा बुंगदे विषयले योको जानकार कया चुना दिम योको कना चुना दिम वेको ख कपिल वज्राचार्य अर्थात कपिल गुर्जो वेको झाइदि दुंगुदु लस्कुस्या कपिल गुर्जो जोजोलपा बुंगदे या पिगोदे गु देखिगु ज्याजुया चुंगुदु ओ छिगुए पहल कर्मी ज्याचुना गु कुरवाले कटवाल दहले ज्याचुंगुदु जुला वास्तविक अन डेगो डेकी माउगुपट्टि अवस्था छ्यावल ख वो ठ्यागो जो ठ्याख वो विषयले कला दिल तक नबा वो विषयले चाहिँ करुणामय चाहिँ कामाक्षी पर्वत हयाटौला सक्सिन छिल 12 वर्ष नेपालले वामो या उसपल हयात अन्नु ब्रिटिश या चाहिँ सकले जे जो वो यो कारण yana चाहिँ वो न अफिस चाहिँ डेन्जी क छोट वो डेक्यो सुनान वाम चाको राजाना से कया पर्यटक कया चाहिँ वो डेग मारियो चाहिँ मसिया चुन टोपिना चुन यागु चीज समय वेगमा समय बोले 72 साल भूकम्प बोला भूकम्प वेट हुँका ठुसुजा भूकम्प वो रगा चाहिँ हाहाकार जुजुले 73 सालले चाहिँ भूकम्प वो आ जुल सुजुल लगा चाहिँ जो टाइममा जिगो छेन छेटी जुल जो टाइममा जी ठ्याक्क बिजाएन ओ करनामे ठयो वसपोलियो चाकरिया नाचुना जिगो छे शंकल ढका मोटी जुक तया जी टरा देना चुना आ टरा दुजी टरा देना चुनले वसपोल प्रत्यक्ष केन प्रत्यक्ष सुकेन डावले छमुजुको छेमोरो मोखो जिगोले छन भाषे मर्या चुन थन सुनाने वा मचाको ढका ठु किस्म सपना क्योमले जी जे न नर्सिङ भिन्नन कार्य द चाहिँ 412 बजे फोन याना फोन यानले छा कपिलले ड देव चाहिँ ठठ मसे सपना टाल ढायो कारण हैन आछ्याउ दई कुरवलाजको सो उन्माली ढकाजी वे कइट खन्टेले असक चाहिँ तुरुन्ते सोन्यु का ठौ या बाकने छ न्यावेग मते छन्द आमंगो छ न्यावेग मते छ चाहिँ ठौ किताब सो करनामय पाठिया न्यावेग मते कने सुन्थे जिथा वारा डाल जी अनु वे कइठा हुना वे कइठा हुनु मले चाहिँ वे क चाहिँ वो आसी जन सरकार मोवनी उटामे अडिसनल मजुनी नापै फुफु अध्यक्ष ख वे क अनि चाहिँ सम चाहिँ समाज सेवा मनु वे ख सक्सेना सम्मान न याना चौडो वसपल दियो अंश दुम ज्या चाहिँ वसपल दा ठठर जुले का आमगे छन्टन कामवा अस चाहिँ जी नेपाली संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी बनाइन्यो रिडी बाबा प्रधान मन्त्री ज्याजन होन बनाइन्यो प्रधान न्यायाधीश अति छिटो साक्य रविन्द्र कुमार साक्य राष्ट्रिय योजना उपाध्यक्ष हुन बनाइन्यो अहिले चाहिँ गुठी संस्थानीय अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जन बनाइन्यो अहिले बैंकैपी प्रमुख न बनाइन्यो सचिव न बनाइन्यो छिपी छो टोलिया वना चाहिँ छका चाइले ढालका ढावले जिउ रगा ढैले सम चाहिँ अनाना गुरुद्वारे जम चाहिँ इन्डियामा चाहिँ सम अध्यक्ष ढुका अध्यक्ष हामी आगा डाले अध्यक्ष नहोलगा विनानिम सम बनाल मोटर पेंगन्या उना चाहिँ भ्रमण यानुले सक्सेन ढेगे माउख झि नेपालले चाहिँ गुल्न चाहिँ लपु ख्यापु जुया चाहिँ गुल्न व्यवस्था मजो ठय मडेका मजो रगा वसपल बिन्छ दया चाहिँ दया डेग्युली चाहिँ क्रमय वनका दया डेग्यु क्रमय वन अन नमरो जंगल उल्मसी तापाठा जंगल न्यासुन माठा आ छ्याले रविन्द्र कुमार उपाध्यक्ष जीवनका जी चाहिँ ठुकै त लोचाक्युले माको टेबो जी राष्ट्रिय योजना टे ढाले वसपल 11 करोड लगे जी का एस्टिमेट ने ढाले 11 करोड लगे जी का एस्टिमेट का
इस्टिमेट या वहाँ चाहिँ वसपल चाहिँ 1 साल 11 करोड तयाला चाहिँ लोन देखि मको ठेकदार नै आछुराले कन्टिन्यू ठोकुरसी न्यामे चौसा कन्टिन्यू चाहिँ बुङनासे कटवाल टटको कालो पत्र या ढका चाहिँ वसपल चाहिँ फाइल पास न डडुगा आ चाहिँ याना चौडुगा ल अन्ठ्याङ ठेनका कालो डेगो डेगी विषयले सुझा अले चाहिँ अन्ठ्यान आज डेगा वल्न ठेन सार्छ डेगा डेगे विषयले वनले आला लो ठेन ठ्याउले सामान्य अपुल कारगाले डेगी ओले चाहिँ सिक्किम दैडा चाहिँ ठोठो किसिम डेगी ढका जी त्यसले सिक्किम दैन चाहिँ चाहिँ गोर्खापट्टि चौलिएना चाहिँ त्यो भुटी जमुजुला गन्जुलाले कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ खाट खोलेना सोले चाहिँ झिरा चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख ढका चाहिँ नेपाल मन्डुमा चिट्छया ओरि मोबाइल छयाले कसा जासुरिया हो ढका यानले चाहिँ पञ्चकन्या 25 मुठा धन्नी बिल अले नरसिंह व्यञ्जन कार्य किजा 25 वर्ष सिमन्टी बिल अले चाहिँ उख्या ठुख्या याना गन भट्टा अब छौटे बिल अरे यहाँ जासुरिया यहाँ ठाउँ चाहिँ डा उठाए जो 6.5 लाख ज्याजुया चाहिँ 21 लाख यो ज्याजु रंगुलगा वसपोली कृपा आ वो चाहिँ जम्मा आ डाइडा उन चाहिँ फर्केन आइदो उले ज्याजुया चाहिँ दु आ चाहिँ दिना चाहिँ दु त्यो नम्बरौ 1 लाख चान्जो ऋण दनि उपुलियो उले ज्याजु द आ ज्याछु लेभल टक ठेना चाहिँ दु आ न नो खुसियो खन्छो जुल लाछ चिकन डाइडा कनेमा मिग चाहिँ कुपुन्डुलाई म चाहिँ विष्णु तन्नुकार छम म पेम्याम मनो बनावले ओहो गुर्जो ठोला जीव स्वभाग्य थबी नबला ध्यान नबला बराबर ठोला डेगे माव काजिम सम्माको सामान छयार गावे गर्न वचन बिउडु अब कुनै मिटिङ दु के विषय वो कठन एकदमै खुसी हो खन जासुरिया गु कठन ज्याजुया जुन दाइले छ्याछु तकै अवस्था छ्याछु अवस्था ठिन्नुगुल का चाहिँ दाइले गु कठन बिति ज्याजुया जुन जा गु कठन ज्याजु लास 6.5 फिट चाहिँ जग छिस अब जंगले ख डेग मावला चाहिँ चुना सुर्की डेग माव ख तर सुजुल लास चुना सुर्की डेग मावना आ ठौकले आधुनिक तर्का चाहिँ बल्लको जंगले जुया पहिरो वन मोफेको भूकम्प अठिन जिएको चाहिँ वो हाठी पाइलट तया उके चाहिँ वो डन्नी चाहिँ खनमरेको डन्नी तया वो चाहिँ डनाइदो ओला लिप चाहिँ डचे अबा टोपिउ चाहिँ लिप चाहिँ वो डन्नी न खण्डै मको सिमन्टी न खण्डै मको तयार जिउले चाहिँ डचे अब चाहिँ खण्डै चुना चाहिँ खण्डै किस्म चाहिँ चाहिँ गजौपटी कठन नमुना लकाइ दिल नमुना चाहिँ चाहिँ गुजे ठ्याक्क गुजेश्वरी टाइप जी जस्तै ब्याजौँ ठुवा चिडौँ जुल सिरिबले ठया चाहिँ ठया जी गुजेश्वरी ठ्याक्क सेम जी वे टाइपमा चाहिँ झेसा सिमन्टी न खण्डैमको व दन्नी न खण्डैमको ठ्याक्क चाहिँ प्लाउ डिजाइनमा चाहिँ खण्डै हिसाबमा झेसा डेकिट आठु गुब्ले तक निसिरेकी आठु गुब्ले असिकन्डेरा छो जिन्सु बिन्दी राछ गुब्ले तक ढेउ चिला झेसा चन्ना ढेका जुनु नेपाल सरकार के झेसा मफना नेपाल सरकार के फन्डा हरेक लम्बाइ ठ्याक्क ढाइ यस ढाइ टेस्ट ढाइ झेसा ढा डेकी मको उयो कारण हैन हान नेपाल सरकार ढेकल्ला वो ढेग उले मटु न ढैमको था ढैमको ढाबले जे जनदै माय ढैमको जे ढै जा सिमन्टी छबुरा निबुरा अब छौ नि त्यो जिउ जनदै लाग माल ठुके टरौ मन्दिर जेसा चाहिँ ठोप मन्दिर ढेगियो रे छौ फल्यो सिम पियो ओ सिमा फल सौ का म्या छे छि उइ के नेउ पुस्तकको खाना नेजिको ठो चाहिँ फल्यो सिमय स्वरूपमा सकल ठो टेलिभिजन मार्फत सोया चम्पिन्छ नेना चम्पिन्छ ठिकी मागी छुराहरूले ठो चाहिँ ढेग मको ठो फल्यो सिमा त्यो चाहिँ ठिकी माल छा ठिकी माल ल्याले वो चाहिँ 1500 वर्ष पुलाउ सुना नवा मचाको चिज वाचाका ढेगियो ढेउल छौ सिम पियो फल्यो सिम पियो बराबर ठुके सुना न ग्वाली आउ चन्न टेउ ढयो चिज चाहिँ वो सिमा चाहिँ पियो ठुके ल बियो भुटी टप्छ ल बियो हिसाबमा ठुली चाहिँ जिउ चाहिँ छौ चाहिँ जिउ विचार यो खन्ठोका आगुको ठ छि देगा चुना दिउजुल ठो पहल गर्मी न चुना दिउजुल आ ठो डेकी रे गुहेश्वरी पति गुको ठ ठ्याक्क ख वो संरचना को ठ डेकी पति नाप गजौ ठ्या वो आ डेकुला छुजी नाप चाहिँ वो जंगले ख डेनी गजौ अथे वो न वो देव गण्डो अथे पूजा त वो बाँस महत्व विषयले बाँस त महत्व चाहिँ यो क्वेड उकैयो महत्व छुलाछ कामछे पर्वत चाहिँ भन्नु त बज्राचार्य चाहिँ सोस म मे सोस म डुको सोस म भ्यान नका हेका हयान चाहिँ ओ बर्रान वास याना उयो वास ल्याका उइटा चाहिँ हेका बि ढाका न हो मोबिउ सेनी भन्नु त बज्राचार्य अन्ठा चाहिँ कुविद्या याना मोइट अन्य भौतिक शरीर अन्य टोटा उयो हंस जोगे जना चाहिँ कल्स जना बियाओ अन्ठा ठाउँ टाइम इमस सिका हन लाका यंगला
वो हौ श्रावण महिना हौले लागायंगला डिल देवर कावमले लागायंगको लेला झिला चाहिँ ठन मण्डन बजार चाहिला जात्रा चलाया जे चाहिँ स्वयंवी चाहिँ शान्तिकर गुरु छौ वो चाहिँ कर्नामे वसपल चाहिँ जनाम मुएको ठुकी गोर्खानाथ डनिमको गोर्खानाथ मोडंग नागिता स्वतन्त्र दैमको ज्या चाहिँ यागुए दुखसिया न यागु जुक्तिया न कर्नामे जोनाजगे वारेगा चाहिँ वसपल बचन बिउली वसपल याक्वे दुकोसान न टोनी छुये मडासी वसपल तान्त्रिक विद्यायाना चाहिँ वठासे चोना गुरु व नरेन्द्र देवराज निमु चाहिँ वो गाले वय आ झिसन डेगोली दुन्चोना ललित किसान व झि कर्कोट नागराजला चाहिँ अन्य नागी ठा जुल अथि राक्षस ठा पाठे जुल ओला खोला कन न कन्नु न ओला किताबे गन चया टाउन दु आ मास कन कनि लिबा आ छुटाव टाइममा चाहिँ अर्जु टाइममा चाहिँ का आ जुजुइ त चाहिँ आजि सार्नया आ झिसन छक यङ हयो चाहिँ लगा यङकल आ चाहिँ जि सार्नयाले वसपल मजुया कलसे डानीले छ किसले छ देसायो जि नोया मजो ढावले चाहिँ छकाउ सारण याना चुन अन चाहिँ कर्नामे न चाहिँ मान चाहिँ कर्नामे चाहिँ उनी ढगा अन वैदिकेना सौले ठुयो त चाहिँ मोनी जगट मोनी खेलढुङ्गुल जगटी मोनी खेलढुङ्गुली चाहिँ ठोक नेपाल उनी स्वेरुङ्गुल फिटा चाहिँ भिजायना टिटाले माम लोखा डेना बिउले अन जगट मोनी जबिना चोमले वो सब चिका चौले यो को टाइम लगे जो टाइम है जबरदस्ती चाहिँ जब याव टाइम है चाहिँ ठोया जब याव टाइम है चाहिँ वो संस्कृत आचंगाई प्रभाव कर्नामे लाछि त म क्यों पचल परि जस्यो अथि जो कारण छबठर ब्याजौं दु छबठर कया चौं दु वसपल यो लाड होला अथि जो कारण याना चाहिँ वसपल चाहिँ अन चाहिँ वल वे ढुङ्गान चाहिँ चाइला ढ्वाउले जुजु चाहिँ ह्यौका बिउले चाहिँ हान भरुङको बयाउन टाइमले त्यसले टाइम बिल जुजु भन्नु त बजरा चादिन का मुखते जुला छ आज निकजको वइजिनी त्यसले हान जुजि त तया कसो छ बिन्छ चाहिँ गल्टिया त छ बिन्छ चाहिँ ठोकिसले तया मोबिल कि हान ल्याउन कि चाहिँ यन भइमको ढगा ढाल जो आकोले तया ढाल या छिस त न्य त सन्य थाइने काल न्य थाइ या हान वो या वल मोटले चाहिँ बजरा चाय नोमासे ध्यानले चुना जना चौ टाइम हान दोस्रो कोली न न्यौका बिल वोबले न्यौका बिउले आ छकजक दनी स्वराजन आ छकजक दनी आन या मफ्री छिसन नेपालले यन फैमक त अन्तिम अवस्था नि रगा चाहिँ जुजि त बचा जुजि त टमल टाइम रिस ल दु तर रिस तौटक न जुजु सो इबि उले पडखाट पि अले काका रगा तल अतया चाहिँ चौले अले लिपे सोकय कोली अन याना चौ टाइम है वेसार चाहिँ वन न्यौका बिल चुल्याङ खाले काजक कया टल जाल सफल जुल तर अन्ठा चाहिँ राजे त चुल्याङ खुवाउ चाहिँ राजा ढोए जुल राजा ढेउल नबल यो अथि उले या प्रभाव चाहिँ जे काठमाडौँले चाहिँ कर्नामे यन मुफ्तका अले चाहिँ जुजु चाहिँ वो जिठा या मेस्ट चुल्याङ खुवाउ आसिरे छन्द रगा म मोटी टाउ वो भन्दा बजरा चाहे सियो उलियो प्रभाव खोपे यन मुफ्तका अले वो जाबु टाइममा छुन सियो मको भलिया कुबीमा नाले जाबु वन छुन सियो मको निरटा जोले जाबु था यले लाटा वखठा जुल त्याले चाहिँ बुङदियो हौनापु सम्बन्धित मठा जुलका वो ठा महत्त्वपूर्ण छुये मोरो नाप जंगले चाहिँ गुठी निक पयक छ अठा कर अठा जक जुया कर मूर्तिको जो दुठाला मूर्ति अनु चाहिँ देव गने दु आज सिकन्दा वना छोड अनु देव गन 33 को देवता दुगा अले वो काउन त न हान चाहिँ 5 भैरव चाहिँ अनु चाहिँ आवान याना अले अष्टमात्रिका आवान याना इबि नब दल बल सहित ल्या मासनाका तयार याना होगा जागु संसार देखे गण छजी सिबे सुमदै जागु संसार देखे गण छजी सिबे सुमदै झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले
सुथासिया न्याता त्या ताईले हिनेसिया झिन्मिता ताईले स्वेगो लोमंका दिमते नेवालय ठुङ्गुले ड्यो काउनी नि निको हजुर बुङड्यो काउनी वो अनछुया माले स अनि याना बुङड्यो निको अनि वया पूजामा नब कठियाना त ख अरे आरान याना जेठो संकट ड्यो लाठा उखि खुसी वना अन नेक सिमो कलस गोलाबो टौपटी तया अन चाहिँ गुरुमण्ड समाधि इत्यादि डना अन पूजना अन सुवाइ द नदी चाहिँ पस्को पेना जब याना अन वना मोलिनी पान्जु जल पान्जु अले चाहिँ गुर्जु सुवावना चाहिँ अन खुसी वना आ नबै टाइमে भमोल्याउ आइ टाइमে चाहिँ वो डापस्वा पाला जे चाहिँ ट्या आख्य साद्रु घ कस्ती तया चाहिँ अन चाहिँ वो विद्या बना खुसी ते ओले वया डापस्वा चाहिँ कलसे स्वाट आटेक न ढाउका वया डापस्वा चाहिँ कलसे इमसन लाना कई ओले सुना कई डाले जेमान मोलिनी न पान्जु गुर्जु सोमेश न लाना कई लाना कया वो है दुनिया ओले चाहिँ चाहिँ ठो आजुन डेक दसन उठासे अन्तया चाहिँ पूजा ना अनन राशि स्टेसन ढुब्यो ओले अन चाहिँ हाकुमु चोख डोक छमु चाहिँ साना इमदल्लाहि नका ओले वो फेपाटी ढगा चाहिँ लाई तया फेपाटीका कलसे जुना सेपिन हावे उको ठाउँ चाहिँ आनो चलन चिनक न धेल अनि पाला दियोरका धेल गु पाला दियोरका संकट अथन यी संकट दियो अन चाहिँ पाला दियोरका लाडु देप लाडु ना फोज पाजगुडु छुकले छ पाला संकट वो पालायो सुरासा संकट दियोन चाहिँ करनामे वसपल साउ ठा जिन चाहिँ वे जिन चाहिँ सम अधिकारी संकट रह्यो चाहिँ सो संकट भए जम हरे यात धनकामवाका जिठन्डो टका चाहिँ वसपल चुनाव बिया हो अटमले यी जमपति संकट दियो रे वो पाला दियो खकी छुका पाला वो इमस 12 वर्ष छ काय होएमा अनि 12 वर्ष छ बाजा गाजा थाना चाहिँ उइ त दियो माने त पाला दियो त दियो माने न अन यंगा दिन 12 वर्ष मिल चलायो आठो वो टेवाले न चाहिँ टेवाले छौ छुटुरा टेवाले जि मौननी आ टेवाले छ वना चाहिँ जि बुझैया थास टेवाले करनामे न ढुका अन कटकोट नागराज न ढुका ललित किसान न ढुका अन चाहिँ भक्तपुरे राजा न ढुका अन चाहिँ करनामे न ढुका अन याना त छालेर वो भन्नु त भद्राचार्य ठाक हो छे जो यो कारण हैन ओसपल फुक अन्डु ल ओसपल बि अन्डस करनामेले यन मुफो कार्य कासा यन मुफो अन ढुक्स्या हो भन्नु त भद्राचार्य सन्तान आग्ने पिसा ज्याचले नाचो भनेका झिमटा तयार हो अले छिकपिनुपति सम्बन्ध हो चाहिँ बन्नु दत्त वज्रचारी सन्तान धाइले टेबाल नापिपति छिकपिनु छु सम्बन्ध दे सम्बन्ध दो आटक आजा जे आनब बाय बिन्दु आ छिबी मौननी आ नगद छिबी मूल प्रोडक्ट थिएन थासे ट्रे थिएन आजकल वनियो चाहिँ जो बिचाडो आठो जस्तै ठो मन्दिर डेगा चलाउन दो वसपल पिण्ड न जानकारी बिया वसपल पिण्ड न फु चीज ग्वालिया मल ठो छिउ महत्वपूर्ण ढगा चाहिँ अले वो संकट ड्यो पाला था वने मजीको पैरवन्त समले थया छिसा चाहिँ झन्ट टेके भडी उठाइना चाहिँ वाल डना आ बालको दो विदन व्यवस्थित ढंग डेग्यो दियो चाहिँ जीव विचार दुगा जे सक्छु न विचार याक चाहिँ ना चाहिँ मजो या जित हाइ बोल्छ जित हामल जे सक्छन जी ठो जीव नेपाली हो जी तरौ ठो इतिहास हो ठो फल हो मा सम्झे जी मल वसपल करनामे पानु पिनु जको ढामैल वो ची नेवाटे जो ढामैल ठोपुक ठोके आ जुगुए ठो प्रचार यो कारण हैन खे बर्मुन योको ध्यान टाउडो डाइनोसियो खे बर्मु तेसा चाहिँ वो पर्सन इम चाहिँ छु अथि कार्यक्रम यले दशरा टाउडो त जी लाइले ल्याउन मिङ्ग सटो जीवन मुफो लाइले ल्याउन करनामे मसिनाथको केही चाहिँ तपाईले बोल्दिनु पर्यो ढाउले जी वला वे तर नरसिंह व्यञ्जन कारीके न्याना महेक वे मुखो जी चाहिँ वेक यो चाहिँ सरने चुनाव हुन्छ वेक न हुँदाछ जी हो नि वेक न संस्या ढल्ला जी हो नि मौका जी अठ ज्या नाच्नु वेक न सल्ल भ्याका ज्या नाच्नु आ चाहिँ वो बनेजी जी सिकिन्दै र छुरा जो ठो मन्दिर बनेजी सिकिन्दै न चाहिँ एकदम टरौँ लाडो और लाडो यो कारण हैन जी नेपाल मन्नवे होना सिकिन्दै गोरगा जनले सिकिन्दै ठन टोरा झारङको ढाली आगनले ढगा जी खु वाचेन अले छनु टिभी ठ्याक्क च्याको वसपोलियो चाहिँ आग्निउ चाहिँ वया चौले झि कल टुन्दैन ए दाइ गाडीले ख ठ ठ ठ ठ यारले ठाउँ वया ठुल ट्याडर सिकिन्दै र
कोरोनामे विशेषको यिनी जोसा जे नरेन्द्र जे गुणकाम देवयो नासेडु थो टिभी त्याचना लिमला यो क्वेडु बाखा आजि वो किताब चया तो किताबे न चयो रगा चाहिँ आसी थो चयान्दो किताब चय देले जे न व्यञ्जन कार्ड जे छला आसी किताब चय र जे थो न देखसिरेके छोटा फिएन आयो बालके पिका सकसय चाहिँ ठिक पिका ले चन्न टपी न ठुके ठो 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 रगा न ढया पिका त्यो चाहिँ उयो गयो अठिन जुया चाहिँ अले एक बजुला दोस्रो जे सेकेन्ड डाइटा बराबर ढया नरो जे उके चाहिँ कोसा दसेका तो मन्दिर डेक्योले कोसा दस चुना चुनो कारण छाले ढाबले ढ्यायो नाम मनुटेसन योको उठाइना बेमान नानल यो चाहिँ जुगु नेप्ने टाबले असला ठुकेन नै कमैला ढगा चाहिँ असर चाहिँ नरसिंहला ढका ठोर चाहिँ थर जुल नरसिंहया अध्यक्षन माला जी अध्यक्षन मको त्यसले अस सुतेउले अन्य पूजा मामो छेचै म चाहिँ नन्नगवाला ढिम ढुगा हो इमसा पूजा मागन इमसा गनुगन ढ्या किन अनन छिसम पूजा मा प्याखा लुइ माग प्याखा लुइ मायो कारण हैन अस वके सम्बन्धी दिम ठुटा अध्यक्षिया हो ढगा अध्यक्षिया नगा अले अन्य कटवाल डले चाहिँ कुमार ढिम खिङ ढिम ढुगा अन्य चोम डक्को माको जाय लली टुंगा व्यवस्था चोम उइटा सचिव ढयगा सचिव ढय अले जी ल पूजा मा गुर्जु जुल गुर्जुका जी कोसा दे कोसा दछिल चाहिँ अठि सैया ढ अनिवार्य ले कोसा देशले बिचारी एकदम बालाका गुर्जु हामीले जोटा तल उयो कारण yana जुन दु आठो गु देखि दौराने गुल्टक ठाकु गजो गजो गुल्टक अनुभव जुल ठाकुला चाहिँ वसपलियो जाया त ठाकुला ढामट्यो जिडल ओली ठाकु मचा तर ले झिटा चाहिँ भचा भाड उन पट्ट ट्याटा दु ओला यो क्वेटाको उगेना चाहिँ ठुलोइना बिरम्न जुलजी मलाई वो ठाकु रियो चाहिँ ठाकु मको ठाकु सोया न जिडा वो मन्दिर याक्न छिडेकमा हो जिगो चाहिँ ध्याने उगेउना जि छे चाहिँ चर्के जोसा छे चोन मखसा छाब्रा चोसा जिगो छेडे जान क्याबिन छ छेबिन छ छेनी डेगमा बाइ गुके ब्याजुल लगाला जुल छिमु छेडे गयो झिउ छेडे गयो हटा मुजो भयो जी चाहिँ ठो मन्दिर डेक सिमरा सिटला हो जी बिचैलाई ठो मन्दिर डेक्योले जिवायो छेडे गयो छिमु जिम्मा लगा जी चाहिँ छेडे गयोले वास्तवमा यासे ठो वसपलियो मन्दिर डेक्योले उना दो तर मन्दिर डेक्योले न अले झेबयो खौबै झेब चाहिँ अन चाहिँ जे कृषि विकास बैंक फल्लो मिति फल्लोमा ठुल्ट्या दरगा स्टेटमेन्ट दोला कने मामो स्टेटमेन्ट बमजिम अन चाहिँ वो झेब या छु जाया दका सचिव यो सही मल अडस्यो सही मल जिगो सही मल चना सही हैन जाला बिउ सामान्य वो चाहिँ ज्यासै ज्यासु अब वो चाहिँ थो यान बोले व्यवहारिक रूपमा मुनि बोले चाहिँ गुन्यो गुन्यो पंग अटो बोले व्यवहारिक वनुले पंग चाहिँ छौ पंग ड गयो बोल लाछ अझै पुरातत्व विभाग जागिर दुमो पुरातत्व विभाग सिंह विशेष काठ विशेष ल जोइना जे पुरातत्व विभाग नाम चाहिँ सिमन्ती त्या डेग मुजो वो जिसियो दन्ने त्या डेग मुजो वो जिसियो तर छु डेग मुजो छु सा वो ठासे चाहिँ वो मरेको सेमा ठा सोया चाहिँ मरेको सी मगायो कारण हैन जी पुरातत्व विभाग चाहिँ ललितपुरी हाकिम दन गजी ठुक्न डेग दिनु तर केनी सिरै बोले चाहिँ सुन्ना ढाफै मुखो किस्म डेग देले कपिल छाया पुरुष भाइ मुख सोया डेगी तो चन्ना डेको ख जिमु हस्तक्षेप लगे मजो छौं खुसी नेगा वे कपिल छ भजन जोले त्यही डेगा छ न डेको गयो रास मे पनि छिन्दनीले पिल्लर नाप ठाउनी जे गयो किस्म डेको राजी ठम फोर जुना मया पिल्लर 18 वटा दु वो गुली अंग चाइल दिटा चाहिँ वो अंग गुल चाइल उले ढलानी ना टोटियो पिल्लरी त ठिङ्ग ढलान भइनगा छनु गुली सिरल उलुलिएगा जे अंग ठाउँ होला डटी पिल्लर दु पिल्लर न ढलान ना ठाउँ जिगो चाहिँ प्लान ठो किस्म ढेगा नुडु अब भुट्टयो लोख ढाउले चाहिँ झिस भुट्ट लोख टया लोख छरा छना देन उगे अब सिरल ल्याउ लिबो चाहिँ भुट्ट टया टिक्यो बालक्यो चाहिँ यो नडु अब वो चाहिँ सिरैले अनुमुनि बिमुन्टेस बालके सुएखनी वो ठासे चाहिँ पर्यटक केन्द्र धार्मिक केन्द्र मन्त बालावे ठाया पनि जिदि छु आशा एकदम व ठुके छुरासा सिकुन्डे अञ्चो बिनस मिंगो बनायोले अञ्चो बिनस खूब टार्गेट दिएर कि गुर्जुले गरेर यो हाम्रो ठाउँ चाहिँ एकदम स्वर्गै बन्यो बाटो भइहाल्यो अब मान्छे चाहिँ पटक आउँछ मस्ते र जे घाँगी पुबिन्द टन सर्ट सबै या बिन्दल तुल व बिन्दल लली व्यवस्था या ढेले कतिको आउँछ ल मान्छे आउँछ 200-400 दिनु चाहिँ चढाएर जान्छ हामी केटी बानेर खान ल खाऊ टका चाहिँ मनु त आयो क्रम चाहिँ सुरु वया चौडु
डेको सकसिया खुसी जुया चौँडो सक्सेन चाहिँ वो बैंक मालमाला ढान टाउन चौँडो डक्ले लिप चाहिँ ठो ज्याजो सुया चुना दिम त छिगु वो डेगा चौपट्टि सन्दर्भ गु बुङदियो नापे सम्बन्धी वो चाहिँ पिगो डेगो गु डेगा चौँडु ठुके चाहिँ ग्वालिया मापि या चाहिँ छु ढामाउट छुटाइदिए ठुके चाहिँ जी सकसिया टेलिभिजन सोया चौपी सबै धर्मै पास पिण्ड भक्तजन पिण्ड ढामला मला भक्तजन पिण्ड छुराएर आशा मेव क्लबे मेवले मे पो पार्टी सोयान ठुके टेउ चाहिँ जी ढयाचनो दु ठो छौ झे फल्यो सिमख ठो मन्दिर छौ चाहिँ झिट नेपालले कर्नामे भिजना चाहिँ अन्नको अन्न डाटायो चाहिँ पिङ ढ्यो जुया चाहिँ ठो पिङ ढेउमे झेसँग ढेउ तयाल लाछ पोस्ताम पोस्ट ढेउ पोस्ट तक चाहिँ दुखु मजीमा रोग पीर मरेमा तर ढाँ जगत ढाँ बि इसे डोपिने ढाँ चाहिँ कृषि विकास बैंक खाता नम्बर दो उगेटेउ उके मोक्सा झिटा फोनिना झिटा अन मोक सामान बिउ जोसा अब बिउसान जो फि बिउसान जो सिमुन्टी बिउसान जो डन्नी बिउसान जो सु सहयोग याना बिउसान जो अयौले चाहिँ याद टास अयो हल्ला चाहिँ झि सयाना कयौरो कने वया सिरै बले फल्नमा ठोठो बिउ ढगा चाहिँ झिन्यङ्कीमा ठोन्यङ्कीले झि चाहिँ लिचिली मखो सक्कस्ट न उके सबर जग सिमुन्टी टमेस्यो छ छसा फल्नमा सिमुन्टी सबर टौनी ढगान्यङ्की ढन्ना टमेस्यो भचल मन त आनन्द जी भद्राचार्य जी करुणामेय जी पुजारी नाटा जी गुर्जी नाटा जी हान चाहिँ बालकुमारी झिउ चाहिँ कुमारी नाटान झिए ठक्कल जो कारण हेना झि चाहिँ भुङ्गे आ झि पानीजु सङ्ग आ झि चाहिँ पानीजु सँगै टन झि मिङ्ग नासे छु भिचाएनु ढास पानीजु सँगै टए चाहिँ झि चाहिँ आ कन्ट्रोल याना फुकस्टन चाहिँ समाटे याना आ झि चाहिँ तीर्थ सिक्यो ढ्यो सिक्यो अयो ढल डङ्क्यो धर्म याओले फुक पाँच मिले ज्या या ढगा चाहिँ जिउ मनस्थिति तयोडो आ कर्ना आ छौ चाहिँ ठौकुने छुडास आर्थिक संलग्न या त आर्थिकमा मायो कारण हैन झुगो छु तरौं ठो मिडिया विश्वास जुरास छौ ठो मिडिया ट्याबले सक्कस्य न सिकी कर्नामे झे कर्नामे भुङ्ग ड्य कर्नामे 32 सँगै नामे बस सँग ल्याउ झुगो चाहिँ खुब लक्ष्य ढुगा अझै पानी बिन्दा मोटै नि ठौ पहिलोचोटि ढाइराजो ढाइयो ठो तया चाहिँ वो बस चाहिँ भुङ्गो वो झिरटु पारेको चलाया डटास ए कर्नामे यो ठो बस तया चाहिँ मेठा चुम्न उकेचना उन चाहिँ सोत तया आम्नम याना उइटा ढेगा हुने हो ढयो चाहिँ जिउ चाहिँ विकास चाहिँ नान्यो चाहिँ जिउ चाहिँ टार्गेट छि ठनठिङ जाइदिला थुलमस खंकनाले छिटो जोजलपा सुबेटा तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्मिता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला